voknek zon thlani som pakwa ania khovel thil thleng thar thu thar te kan han ngai thlale dona kan channel min lo ngai lut saka min lo tlo thin tu le min lo ngai thlak sak tu te chunga lom thu kan han soino na chi bai kan han buk veka cheu khovel media te khovel mainstream media lian te an puan le mi puite na kan ngai ven mek chu gulf bialin dona ani Russia Ukraine lama po borok thar lian taka om chho mek zela chung te po chu kan puanga nga India Defense lam mang hian kan video bulhan tran le teng o Indian Air Force strengthened Sular base infrastructure to support Tejas MK1A expansion ti ani homje chu Indian Air Force te hian Air Base Sulur Air Base hituna hian an thuam thar meka Tejas MK1 fighter jet chumi han jet velna atan antin zone deunia soi ani Indian Air Force hian tun hnaya Air Force Station Sulurami chuan thuam tharna savio maya hi India indigenous aircraft anti Tejas thlona helai Sulur mun hi light combat aircraft Tejas ho primary base atana man turania tin maintenance operation hapatana tin zone ani de boka combat readiness engkim pe fill ania chutianga indo thei tur po a han thok chuang hal mai thei turin helai mun hi song bol tum ani Tamil Nadu a he Sulur Air Base hi oma India rama Indian Air Force Base zinga chuan lian ber dot tu ani meka operational sites zinga chuan boy ber le lun ber anga soi ni bokani ramchung indo thlona Tejas fighter le AN-32 transporter Russia tanga India na aleite he airbase a hian da de uchotan nia M17 helicopter te sarang helicopter te po heta hian in da anni helai huna hian radar site te tin repair depot te po oma tun haya man ro thatak tak magin helai mun hi thuam tharani boka Tejas program lian zoka Tejas program India in lian zoka kalpui nuwa helai mun hi base atana tin zone ani chhota boka India chuan helai mun hi tizawin tilianin fighter fleet tamjok da thei turin tun haya siam turin order an ti shop nge achumi chu boipui chun jom mekania inspection repair system testing te po helai base hian kalpui ani to bokani tuna hian Indian Air Force chuan Tejas MK1A fighter jet hi za somriat an order mek boka sangni somni paruk kum toplam chuanin Tejas Indian Air Force tin an order hi athleng kim man turanga yani a GE4404 engine chuchu supply turania hemi mang hian he Tejas hi chakjok le thazok a thuam tum me kani bokani ole US le Iran inkara indona inchan ton na halakal zela azan zona azan riat na ni turin ni zanlam khan US chon be puithlang na thar Iran akal puile ta mi mai Iran po hian an chang le vezel poka Gulf Rambiala US mun malaka be puithlang na thar Iran chona kalpui vele bok United States le Iran chuan be puithlang na zau zo ka kalpui an infrastructure te military target te anin ka chiat sakton na savio mayani min inrin ni po khan thoma chol lem lo nia ngai ania Hormuz Strait buaina punlun chho zela hian Iran hian Hormuz Strait along kal tlang lo turin order ati chuaka kal tlang han omani chuan ka ani don ani tin IRGC chuan thu chhuat har an siam bokani heti lai hian US chuan refueling aircraft somtel zet mai Israel ason nia soi ania engwangin nge Israel hian US hian thlona tui phur boru ka thlona tui pethei thlona tui phur ason ti hi thu chiang omlo ma sela anson chan tak soi omlo ma sela Iran in Israel beilo wang ala beilo wang ani pakhata chumai ba ka heng US air refueling aircraft angte Israel ason ani chuan Israel Air Defense te venim na hnoya him takin anom thei don boka tutianga ni lo chuan kha ni somli zet mai kumin kumbul lam khan US Israel Iran buaina kha ni somli zet mai in beina chol lovina kalani kha khami chung khan US khan boru ka thlona tui phur thlona tui pethei refueling aircraft thanem taka chan ni soyani KC-135 angte po US khan a chan nual ni in soyania US house a hial te po soi chuani nge ani air refueling aircraft fi amana to maya chuwangin
US hian a chan chhun zom zel ani chuan Iran a beina kawngah hian harsat na US chuan a tawk ngei dawn ani a chan chu US base atangin Gulf biala US base atanga Iran bei tur hian boruaka US fighter jet te hian a tuyan thun te pawh ngaya chutiang chuan refueling aircraft te hi US ina Iran a beina kawngah hian na poimo tak chel tu rol poimo tak chel tu an ni atel lo hian fighter aircraft ten Iran an bei thei lo tin soila kan soi sual om love ni zan lama US jet na hian Iran surveillance site an beina sa nia soyani a surveillance site han ti chuan Iran ina mel malam jet vel na han en thlak en thli thlai na man ruwa chutiang hun ma chu an Beijing a hian atela chu mai ba ka military logistic infrastructure an tia sipai mamo thiar vel na le son kol vel na athil poimo infrastructure te US an Beijing a tel boka chu mai ba ka underground weapon storage an tia lein noiral thuam da khom na lein noiral thuam da thatna mun te US fighter jet te hian an hol kol le boka lein noi mun bom tur hi chuanin bom satlia man ani ngai lova lein noi bom na si bunker buster bom an tia GBU engamazat US hian an nei ani a chungzinga athokna bermai GBU 57 pound sing khatzet pound sing thumzet a rit kha nikum lam khan US khan lo mangnual to ani ama ero chu tun ruma hian GBU 57 pound sing thumzet a rit hi US hian a man thom hria talani lo thung Kuwait le ramthan kha chuan Iran atanga beina an to thu le an lo ka thlak thu missile drone lo ka thlak thu an puanga Iraq po hianin Erbil city ya beina an to thu soin air defense te an activate ni an puang bok Saudi Arabia chuanin avoi khatna atan tunthla chunga avoi khatna atan Iran atanga beina an to thu an puang ve ta bok Jordan chuanin Petra News Agency na tarlan danin an air defense system ten Iran atanga missile ka engamazat an lo kap thla tian soya Jordan a hian warning air siren te po ti ri kania chuti line Bahrain pon bang big lava Bahrain hian drone Iran atanga ka engamazat an lo kap thla bok ani tun ha US set na thara hian mi thanem takan thi to ni Iran chuan an soya azat tak ero chiang kuang taka tarlan ni lo ma se mi somthum somli han thi kai to ni soyania tukin lam news kan ti chu ma ret kha chuanin mi somnga tun thla chung hian US beina awangin Iran an thi to thu Iran media te chuan an puang ve bok ani rampani US Iran hian tuipui longsum don na mun shipping traffic angte thunun antum ve ve ni in langa US hianin Iran longjol mun an block chho mek boka Iran hian Hormuz Strait an thunun mek thu te po kan puan to kha khangani wang khan Hormuz Strait a longte du thu samin an tol chuak lei thei lawan kaltlang lei thei to lovani chu chuan crude oil man direct in a ngong ngal ania chu chuanin oil man sang zok a ngong chhozel turangai ani bok US chuanin naval blockade Iran longjol mun blockade an kalpui tan ti soin an block Iran longjol mun an block ron paltang tum longte indo longan ni moturam longpo ni se US phalna tel lo kaltlang tuma piang te beyan ni tur thu US lam chuan thu chu asiamin an soi ve bokani o ni china Israela US in air refueling aircraft ada lu na chana kha Lemin hay Times of Israel hinaron siyak chiang ta deu hleka US base atangin refueling aircraft thanem tak Israel tumtiran ni Israel chop an ni ti chu kan thulang na Times of Israel ina puan dana nia hei hi achan ber nia asoi dana chuanin US hian Iran laka be pui thlang na zau zo kalpui tum lian zo ka be pui thlang na kalpui tum ni in langa chumi lian zo ka be pui thlang tur chuan van bo ruaka an thlolai renga thlona tuitun sak thei tu air refueling aircraft tamjok US hian an mamoa chu Israel hian an ron chhop lut ta nia soi ani Axios news site na tarlan danin US hianin Israel chu hem chungchanga hian a hriat tir lok to an refueling aircraft an dalu don Israel a chhopani tur thu US Israel hian in biagram na mangin an lo chingfel an lo ti fel dei to nia soi ani Israel point thu chua siamin US atanga refueling aircraft ron tumte amna mun tur taka anom to ani military
base ate a omna hmun tur taka da an ni to ani tin Israel lam chuan an soi Ben Gurion Airport a ero ani lo ti chawin an soya a omna hmun tak hi Israel hi chuan an puang zar du lo hei hi security lam thila an thup angai ni a soi ani heti lai hian Iran po US lian zo ka chet atum nia alan mek lai hian Iran po a tho pui hel pol te a truk khom ve ta meka Lebanon a firfiak pol chi mom tak mai Hezbollah po Iran chuan a fui sau ni in alanga Fraser lian zok siam turin ati nia soi ani Iran in Hezbollah te lian zok a che tura ati nu hian Hezbollah te hian tu he thu kan bo sei lai thleng hian malak na lian tham tak ero an la kal pui lova anni hi chu Israel ne na in bei me kan nia Israel ne na in bei na lian zok a kal pui ni chuan US Iran in kar po lemin an daiwa deuh thei tura ngai ni a thom beng cheng dangan lo siam ani chuan US Iran in kar buaina po lemin an ep thei emo khovel mi puin an ngei ven lo pha thei nia soi ani boka chu chu thil ni om tak le thil dik tak te po ani thei ome chu tiang chuan US Israel lu ti hai turin Iran hian an tho pui Hezbollah te chu mala turin ati ta nia soi ania chu chu nimin tlai a video te po khan kan tarlun to nge kha Israel lampo anin buat sai sau ni in alanga hei si pai movement om dana te media rang te puan dan han en hianin Iran Israel in kar in do na pon ai viau ni soi ani tuna ri hian chuanin Israel an ngoi ria US Iran in kara in beiton na in chan ton na kal chomeka Israel ero alangoi ria maro chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran hian kan ramam emo kan mi pui himna ti dar thong zonga ma an ron la ni chuan an la riat ngai reng lo be pui thlanan tak mangin kan nor don ani ti na lo sei to ni heti la hian US chuan akhwa le tuite Israel a jin lo tur le government biala jin lo turin thu chua ati chuak thar nia soi ani Israel a kom serwang emo chutiang boruak an nei wang lam ni lovin US hian be pui thlang na thar kal pui atuma lian zo ka che tum mek ni na langa khani chena po refueling aircraft engemo zat Israel a US chuan a chhoplu bel mek kan ti ka khangani wang khan Iran hian Israel hi bei thei reng ani towa chuwangin US hian a khwale tuite Israel a jin hri lo tur le film khur turin an cha thar mek bokani thudon na pakhat chuan Ben Gurion Airport a US aerial refueling tanker somthum pathum an mek nia soi ni in a soya hi fin fi ani le ni lo ero tarlan ani lo fa commercial flight tam tak bok nen engzat chiange US aerial refueling tanker Ben Gurion Airport a hian da hriat ani lo vani Israel Transportation Minister Miri Regev chuanin tunkar chung khan thu chua siamin somthum pathum atangin som hian tlathale to Ben Gurion Airport a US refueling aircraft omza chu som hian tlathale to ni tin a lo sei zo to bok ani chutiang chuanin Iran hian a tho pui Hezbollah tuna hian apur meka Yemen lama hu thi helte Iran chuan lian zo ka che turin ati tui pui sen le Bet al-Mandeb Strait dangchat turin Yemen hu thi te hian in buat sei ni na langa hodei da longchol mun le a che vela po drone thanem tak hu thi te chuan an ron deploy to nia soyania Red Sea handang chatani chuan Khovel Energy market a ngong lian tak anei ngal turanga yani Hormuz Strait a longa kaltlang mumal theilo wangin Red Sea lamte Bet al-Mandeb Strait te hi sumdong longten an zo lai mekania chu le zel chu dan cha ani chuan Khovel oil mo gas mo energy lama harsat na lian jok thlen tu turani theidon ya soi ani chutianga Iran in a tho pui te che chuak tur le thom ring sok chua tura ati mek lai hian US po hian Israel hi a che tir lawang ti he soi thei bik lovani ani chena kan ngai thlak ta kang khanin refueling aircraft engemo zat US chuan Israel an chhoplu to ania chutiang chuan US Israel hian ruam man na mumal tak siamen Iran hi an lu chil thut don nge thona tam tak fighter je tam tak mangin an run thut don nge ti po chu thil om thei tak ani ome engte po hi expert trend khatten an soiro tui viau nge a US hian in ti hian ama in Iran an chu kau ania Israel hi ron che thutin US ne na tang dun hian
Iran pumda phian be pui thlak na kalpuin an bom an thlakal pot lovang ti po soi thei ani talo bokani US Force hian fighter aircraft engamazat Gulf bela hian an chhop meka aerial drone te warship indolong thanem tak anda boka heng indolong an chhop te phei hi chu aircraft carrier destroyer frigates te longte nau te po an ni an long thren khat te phei hi chu thlona somriat som ko phur thei te an nia tin destroyer te po hi te chelo takan ni football field pahni alien te po destroyer hian nia frigates lian tak tak an boka chunga chuan ral thuam bun tak tak an veka missile ka chuana te mel maral thuam ronkal aircraft ani emo bom missile engchi po ni se drone te po chutiang loka thlak na air defense thatak tak mangin heng indolong te hi thuam vek an ni bokani chung chuania US hianin American service member singa vel Middle East a hian da mek nia soi ania chung ho chu theina bik theu nei mani zo na thiamna le theina bik nei te han ni o Iran lam thu le hla hi han ngai thlak chhun zom ve tiang Tasmin News Agency puandanin IRGC chuan Jordana American base US thlona engemozat an ka chet thuan puang Iran lam thu le hla han ngai thlak chhun zomila Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Aerospace Force Iran Aerospace Force tena US laka phubalakna retaliation an kalpuina US fighter jet panni le military aircraft pathum dang Jordana Al Azraq Air Base an beina achiani in Iran lam news ta chuan an puang IRGC chuan statement an ti chhuak ka heta hian Jordan mi puitele Arab Rama Armed Force member tetan he thu hi kan puang du ani ti in US hianin ahmalak na abansan turania civil hun ma abe hi US hian abansan ngei turani ti in thu chu IRGC chuan an siama statement an siama chuanin Iranian mi puite ngettekin an din thu le mi puite tan thei top an chua don thu IRGC chuan puangin niza somli zet khovel tan thil mak kan ti toni Niza somli zet Iran chuan thil mak amu tir toni khovel mi pui ma thil maka ti toni ti in han puang omje bera chuan ni somli zet mai US nena buina an nei mek an soina nia hemi chung hian Iran chakna theina zong te khovel in an hu meka an rin lo ang takin Iran churam chak takalo ni sia ti in Iran hian khovel mi pui niza somli zet mai Iran chuan hei khovel mi pui hua niza somli zet chung thil makan ti toni ti in thu chua IRGC chuan an siam bokani IRGC in thu chuan siam danin operation nasar tru wave som ni na nizan laman kalpui thu soin nizan hanti khan tukin jing vartrian ani jok ma angsu kata khan US mun ma engemaza tan be thu IRGC chuan soin Iran Aerospace Force te chuanin missile thanem tak le drone thanem tak kap chuakin US indo thlona dana hmun an suasam tian soi chulai hmun chu Al Azraq base Jordana mi ani IRGC in statement an siam dana chuanin Muslim unau azatel te me Afghanistan athi te Iraq athi te chumai baka Irana mi sangtel Muslim an thia Yemen Lebanon Libya Sudan Philippines le Palestine te Muslim thisen kai tam tak chu an thi in an boral toni chu wangin he kan unau te thina mo phurber tu chu US ani ti in Jordan po US force te harang lama no chuak tur le anram chunga US sipai om chu aranga no chuak turin kan phut ani ti in Iran lam chuan Jordan an phut thu an soi bokani o IRGC in thu chu an siam danin US sipai kem Arif Jan ami chuan beiti soin hi Kuwaita an beiti an soyatin Kuwaita Ali Al Salem Air Base po radar installation an ka thu Iran chuan an soi The Islamic Revolution Guard Corps chuan statement ti chuakin US hian indona athar tholea civil mun mana taken an beine hi pom thei zia zanga ni lawa khovel dan kalani anti US sipai te hian civil mun ma an bei chu dan kalani a hei tuna hianin
hospital te leipoi mo tak tak te rail kong te airport te longchol mun te inbiak pona man ruwa le facility poi mo tak tak te civil mi engemaw zat thi na te chutiang chu Iran a hian kan hmuta me kani hei hi poisoi lo thi san luan thrat US jet na ni ti in IRGC chuan thu chuan siam ani US strike disrupt water supply to 30 villages south of Iran ti in Tasmin News hian thu chu aron siam boka US beina awangin water supply khosom thum Iran chimlam khosom tum Iran chimlama khosom thum ten water supply konga harsat na lian tak an to pha ni a soi ani Iranian parliament member Jaks Abdul Karim Hashemi ina Tasmin ina ankom na soi danin US-yan Monji Jaks desalination facility Hormozgan province mi chu a target ni nan soi hei hi tuitlit film na mun poimo tak me ni a kan hria tengin heng Gulf bela hi chuanin tuia in oil ol samzo kan ti thin ka chuteng khop chuan tuia harsa a an tui in tamjok za somriat hi tui finriat tuian lak an thlor film an ti film le chumi an song bol chu ania chuwangin an song bol na mun water desalination plant hi Iran mai ba ka helai Gulf ram te hian chuanin an mangtangka ma heng water thlit film na mun desalination plant hi heng Gulf tan hi chuanin a hlutak zetani hetiang in beisak hi Iran hian a ho ma civil mun ma beina chiang takani thuan soi ani Iran khotlang lamja stele mun thren khata tui supply a harsat na lian taka ompha ti soin khosom thum borvel hian tuilama harsat nan to phani hi US beina wangani ti in Iran chuan an soibok ole pon turi chu tam viau zela ama ero chu kha ti chena khan kan han rek bung le phot mai niang chu thil thleng thar tu thar berin lo ngai chang zelanga US Iran inkara indona in beiton na hala chol lova lian zokin USA ta tumani ang ti chu media te ngai dana nia chan chu Israel a refueling aircraft thanem tak me da luta chung chuanin US chu na zoka achet dan tur chung chuanin US chu na zoka achet tur thu ati chiang viawani ti te media lian te thule la ania chuti line Iran po hianin athopui Hezbollah le Yemen Houthi te po na zoka che turin an ti a US po hian Israel ne na tang dun Iran an tuam thut lawang te soi thei bik lawen eng po ni se thu thar ber han nga chang tlang le phot mai la he channel hin long evenzel don ya tu tok le photang